Hey kan party mi le sa te poina min zo fo chu MC Wat number 6 by election tun ma zong a party kan lo elpui ve ber thin emanep te ne na kan tho ho chung chang hi min zo thina tu kina voinia thu ka soidona wangin kan president Kolkata medical check up akal kazuk phone tối tê tal han soifia về thain ka khia ka ti ani in soifia dan tur ten thuron tak tak te min lo pe hey india ram politics hian thil theng thei lo tak tak hi om lo ani politics ton riat nei tam tak te po in han ngai tua ula india ram politics hian thil theng ngai lo ma se tu nuwa theng tam tak omani chung zinga mak deu mai pakhat chu BJP le JDU NDA an thok dun hi ani ideology sang lak ania he party pani hi BJP te chu rightist party ti riat ania JDU chu right left party ganti Congress center right center left anti ania JDU hi Congress centrist party ti ania so socialist whole communist party ho hi leftist kantia JDU hian Congress lampang manifesto pola leftist socialist policy apol boka chu tianga ideology sang lak party pati po chu national level BJP tenen tuna NDA an thok ho mek ani India kanti trangrual pola po hian policy in ang lo tak party som ni vel kan la thok ho mek ani tiang chuan tu na hian Mizoram tual chung sarkar kan nei ho chu Aizawl Municipal Corporation Lunglei Municipal Corporation Autonomous District Council pathum Village Council le Local Council te hi tual chung sarkar kanti te chu anni tuna emnep te ne na kan tho ho na hi tual chung sarkar chu ta po wat number 6 by election om tura kan thok ho ani ta chuan kan do athumun ringot awanga thok ho kan la ni lo ta chewa hun lo taka wat number 6 corporator bujon zo sang lian ralte aboral awangin ma chop te ti lo tling turin anu pui hian he wat number 6 corporator mo phurna hi ron la sela tia kan ho tu ten that taka in biak remna an nei awanga thok ho thei chu kan ni modern politics and government ziak tu Alan Arbola American political scientist langsar tak ani Alan Arbola soi chu politics laimu chu in ngei lo na le in biak rem ton hi ani ati MNF ten hian ram siam that na konga ngai dan in an lo na tam tak nei maila hun lo taka corporator boral ta pujon zo sang ni ralte ma chop te hi anu puin han chun zom se ti du thum hun kan nei awang zokin Ward number 6 by election hian
MNF tenen kan thok khowa Ward number 6 voter zong tan hena kangen du chu ZMP candidate an vote lin hian ZPM candidate an vote lin hian AMC sarkar in thak don lo angain akal mup thau don ani ma se mipui candidate pilarin feli pima feli kan vote lin ero ezo chuan change danglam na a theng thei ani AMC sarkar in thak pha don chuang lova ma se pima feli kan vote lin chuan AMC tharhui mangin a pasal hun lo taka boral ta ma chop te kha ti hlo tlingin Ward number 6 chunga danglam na change pima fel hian a then tir thei don ani chowang chowan mipui candidate pilal rin feli congress le MNF candidate hi Ward number 6 voter zong ina ngai tua na uluk tak senga min lo vote sak turin kan ngen cheu ani